ni Jesus ipadigos na naman nga tupay akinasirip isurong kanya unauneg ket na at natupay akinasiri ited mo kanya kapu Espiritu Santo wen alaen na ket agtaeng agpagayatan at imanubot ko ket na at natupay ited mo kanya kapu naununeg mayuray narigan para mo tenak tinasantuan nga hayat ni Jesus tapno agbungahan ket na at natupay akinasiri ited mo kanya kapu naununeg inaldaw ken Jesus aging gatmalpas tinangadam ket agbalay giyak Jesus nga aya